bakunzi ba Kamukama ku Gihozo Cyacu TV, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza kandi nkomeza no kubashimira uburyo mukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye n'inyigisho zanjye. Uyu munsi nagira ngo noneho kuri kano ka video turebere hamwe utuntu tw'ubwenge. Tujya tubona izi mbuga nkoranyambaga za Facebook, WhatsApp, Instagram, za Snapchat, za YouTube, n'ibindi porogaramu za mudasobwa nka za Microsoft, imbuga zicururizwaho ibintu bitandukanye nka za Amazon. Ibyo byose ese waruzi igihe byaba byaratangiriye ndetse n'ababitangije? Ese wabuze ba nyirabyo? Muri kano ka video turaza kureba zimwe mu mbuga nkoranyambaga ndetse n'izindi porogaramu za mudasobwa ba nyirazo n'igihe zaba zaratangiriye. Reka tuvuge kuri Facebook ikoreshwa na benshi. Iyi Facebook rero yabayeho mu 2004, izanwa kandi nyirayo akaba ari Mark Zuckerberg akaba ari umunyamerika ufite inkomoko y'Abayahudi mu Bisirayeli. Ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu Bayahudi, akaba ari we wadutangiriye Facebook mu mwaka w'2004. Tugiye kuri WhatsApp, nayo irimo gukoreshwa ubu n'abantu benshi cyane. WhatsApp yatangiye mu 2009, hanyuma itangirwa n'umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Ukraine, witwa Jan Koum. Nimba nabivuze nabi, nawe umunyakirene yamenya kuvuga Kamukama, ariko ni umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Ukraine witwa Jan Koum. Yafatanyije n'undi munyamerika, iyo ni WhatsApp ya Jan Koum, umunyamerika w'umunya-Ukraine. Tugiye rero kuri Instagram. Ese wari uzi ko Instagram yatangiye mu 2010? Yatangiye mu 2010, itangijwe n'abantu babiri, hari uwitwa Kevin Systrom ndetse na Sergey Brin. Hanyuma uyu Kevin Systrom ni umunyamerika na Sergey ni umunyamerika afite inkomoko mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ubwo ni mu Burusiya cyangwa za Ukraine, ntabwo nzi neza niba ari mu Burusiya cyangwa ari Ukraine, ariko ni umunyamerika ufite inkomoko mu cyahoze ari za Soviete zasenyutse, za bihugu bitandukanye, ariko ibizwi cyane ni Uburusiya na Ukraine. Tugiye kureba Google kuri bamwe cyangwa Google, yo yatangiye mu 1966, itangizwa n'umuntu bita Larry Page akaba ari umunyamerika watangije Google mu 1966, akaba yitwa Larry Page. Hanyuma tugiye kureba Yahoo yo yaje mu 1994, izanywe n'umugabo w'umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Taiwan witwa Jerry Yang, umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Taiwan, niwe watangije Yahoo mu 1994. Tugiye kuri Twitter ariko isigaye yitwa X. Uyu munsi isigaye yitwa X, ariko mbere yatangiye yitwa Twitter. Yatangiye mu 2006, izanywe n'umugabo w'umunyamerika witwa Jack Dorsey niwe watangije Twitter, uyu munsi yitwa X mu 2006. Hari icyo bita Snapchat yo yaje mu 2011, izanywe n'abagabo babiri, aribo Evan Spiegel ndetse na Bobby Murphy. Evan Spiegel ni umunyamerika ufite inkomoko mu Bufaransa, hanyuma Bobby Murphy nawe ni umunyamerika. Tugiye kureba YouTube.
YouTube yaje mu bihumbi bibiri na gatanu izanywe na Jawed Karim, akaba ari umunyamerika. Jawed Karim, umunyamerika wazanye YouTube. Tugiye kureba icyitwa Paytm. Paytm yaje mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi. Paytm izanwa n'umuhinde Vijay Shekhar Sharma. Vijay Shekhar Sharma niwe watangije Paytm, ayitangije mu kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri na cumi. Porogaramu ya mudasobwa yitwa Microsoft yaje mu 1975 izanywe n'abanyamerika Bill Gates ndetse na Paul Allen. Tukaza kubona urubuga rugurishirizwaho ibintu bitandukanye bita Amazon, yaje mu 1994 izanywe n'umunyamerika bita Jeff Bezos. Turebe rundi rubuga Apple yazanywe n'umugabo w'umunyamerika witwa Steve Jobs mu 1976. Hanyuma dusoreze kuri Skype. Skype yaje mu 2008 izanywe n'abagabo babiri, umwe w'umunyasuwede undi w'umunyaDenmark. Umunyasuwede Niklas Zennström ndetse na Janus Friis umunyaDenmark, Niklas Zennström umunyasuwede, nibo bazanye Skype mu 2003. Hanyuma iyi software ya Skype, nubwo tuvuze Niklas na Janus ko aribo bayitangije, ariko porogaramu yayo cyangwa software yayo yakozwe n'abagabo bo muri Estonia, abagabo b'Abanya-Estonia bitwa Ahti-Heinla, Priit Sesalu, Johan Tallinn na Toivo Anis. Ahti-Heinla, Priit Sesalu, Johan Tallinn na Toivo Anis nibo bakoze iyi porogaramu ya Skype, ariko ishyirwa ku mugaragaro na Niklas Zennström ndetse na Janus Friis. Hanyuma icyicaro cyayo kiri i Luxembourg. Ndabizi ko utari ubizi, ni utuntu tw'ubwenge. Urakoze gutega amatwi no gukurikira. Mwari kumwe na Kamukama kuri Igihozo Cyacu TV.